Hi guys, welcome back to Sin. Kembali pi man kapor pusing atur masih. Tas ni dek breaking news. Ya barok kita tinong page atur masih kinong penitur masih kitrai masih barok dek breaking news. Namar bah po is centia. Mak syakang. Te kembang itu keluar. Pengen pulai bikin dia kena keluar. District magistrate ke East Centia Hills. Walaupun benar-benar kang persiapan pelong ya kecing ya kop ya tur mesti bat kiwe kijak merat apa ke distrik walaupun pau bahkannya kadai kijing penken ya ke ain Prevention of Cruelty to Animal Act 1960 bat ke hukum jong ke Supreme Court House 6 Hajar Khasau bakang bat pencitom ya kejing ya dor masih ka hukum kan tri kamar dor bat la maham ba kino kijing pun ken ya ka hukum ken siap pengat haki kendon ain ya kenela hukum lapan mi hadin ba yo jingtip ba ka judon ka jing piniatur masih ya kene ka hukum lapan mi hadin ba yo jingtip ba ka judon ka jing piniatur masih hapo ka tain ha ka por badan kita masah Kehak por badan kita masa. Tenaduk senam kat kendai spa Andrew Po. Ladon kita keak. Okay. Tu warjar kasau pat dari ka Supreme Court babu kita keaing. Prevention of Cruelty to Animal Act. Okay. Te hakane dan santali ki benta. Kaba Supreme Court kalabu. Ke Prevention of Cruelty to Animal Act. Kerkendai sepan rupo kedai kain ke bekang pan pensitom ya kimran hagas nak marjar kasau ladon ki amendment rule ki bakam penklain ya kejing ada ya kimran kam tam ha ki event pai ba kemon gi fit ke kinja fit ki penlong man la kepor tang ta penidor mesti tekum kita la kang persya po isentia baik ki ponjong asnam Hajar Khasau ke pengen pulai gina ban kang ya jing penstom na pin masau ya kimrat om sya ban penstom penja burom na pin masau ya kimrat haki even na ki jing ele kata de pon ke benengkong Jadi poin pa arpat kadai poin pa arpat kadai performance animal rule pada don merat pabentah haki sure lanek even kum kita bang OMP deki fit tadon kam register but permission nak Animal Welfare Board of India AWBI tapi don kam register nata jala da amdon registration ke even kalong persya ya ka so Mika katarik baar. Kebalai pat kadai kajingnya daya kimrat ha ki event pat ba kamar ki fit hi. Mika ki event pat ba de ki fit hi. Ta om sya ban pelong event ya kabala ban wan ra jing men saujur. Dan kam veterinary certificates ban penting kena. Ba murat usai klaim. Mika kataru kedan kam ke certificates na po ki veterinary hospital. Pide ban yo kita. Yang kita de poin kebalai. Poin pasal pat ke states kumna kabar jong district authority kum udisi ya tadi basal kum udisi ulak ban kang event lada kalak ban long persya ya ka ain nawan rajing mah ya ki merat ya kata de ke pasal tak kebasan pat jadi punishment ya telada pen kenya ka ain lak ban don ke fine na case hapo ke Prevention of Cruelty to Animal Act kebasan dek ain ke punishment ke punishment ke ba ai ke bakin ai lar ke fine lar ki pengat kendon ki ain kebasan ke debek ke punishment kilaban fine dan kilaban register KCP ke kata dek kebasan ubisi ulak ban kang nomor kala ban long persya ya ke Prevention of Cruelty to Animal Act bat ki rules Hajar Khasau ke lada kadai haki jingnya tur masih
kajing penmasau ya masih. Done veterinary certificate checks. Done registration and permission. Teka pala mention. Mana certificate suruh pide bandan na poki veterinary certificate hospital. Te ban register rup hable. Ada pikwa ban penyadur ya masih. Kita kena balik. Kita penyadur masih man kepar. Kita ban register ya kena. Ke AWBI. Okay. Animal Welfare Board of India. Jal tapi don kam ban lada piyo ya kena certificate kemud pila long legal ban pelong ya kata kacing itu hang naru pelong free. Okay, nomor pila register hang to pila sew ya kini don kam baro. Don kam ya ka AWBI. Okay. Datang ketahi saya page mapi kemna kalong nomor menta te kalong kayo itu mesti de kayo bahaya tam po jela ke jongi kibun kejing yo oke tang ketahi kulai sibun